luto pag ito. Ayam. Ayam niya. Ayam daw siya. Okay. Hello. Ya, apa? Ya, ya udah, ya, ya, ya. Makasih. Oh, gimana gitu? Iba. Boleh nggak? Tak dimakan, makan nasi. Makan. Sampai daging. Araw lang ito. Ang nga ka naman yun. Ulang tumino. Sabar. So, okay guys. Ini ayam guys. Kita pakai nasi bisa separuh saja. Nasa galu? Nasa sudah dipisakan. Sudah dipisakan, jauh. Sudah kawis. Kayak apa? Putu manga. Ini jujur kan, no?
Ini cengar-cengir. Itu Iya, cakep. bukan kemplang dengan lantai. Daripada mainnya tuh TV. Oh, pura-pura nih orang. Terima kasih banyak buat teman-teman saya yang sudah menonton video saya. Saksikan video-video saya berikutnya, like, comment, and subscribe.